Assalamu alaikum mekendештер, урматтуу туугандар. Бүгүн Сокулук мал базарындабыз. Караңыздар. Жайлоого кете турган торпок, бука кунажындарды карайбыз азыр. Assalamu alaikum. Канча экен бул музо? 32. Так. Сиздикичи экен. Эркек ургачы букалар экен. 48ден. Канча айлыктар булар? 100 жаш болду элек. 48ден. Avvaz 55. Urgaç eken 55. Bulça 35. O Allah kaça? 45.000 so'm. Pazar alamı degan kanal. Qanchadan bayka bular? 46-40. Ököteng buqa. Buçoktor. Жақсы, жақсы. Bayka siz qancha so'rab atasiz? 43.000. Жақсы. Qancha buchok bu? Ya. 48. Narxıcı Şvits. Urgaçı 48. Urgaçı 48.000 so'm. 2,5 aylık. Жақсы, 2,5 aylık. Çoğun ekan. Bul ne jegen özü? Tezde çoğayıp kettir. Ne jegen deyim bul özü? Süt içti de. Köstüyübes. Çok kanca bu? 48. Bu da 48. Жақсы. Aralap tartağız kıymatlı tuğanlar. Şekerin tartağına güzel. Toluk bulut. Bayka kança oldu bul? Olmadı o. Kança oldu? 96.000 deydi. Kança oldu eken bu? 70. 70.000 so'm. Bu kança oldu eken bunuz? 70'te sırada Sırada sır. Жақсы. Kança bul kunacın? 50. 50.000 so'm. Жақсы. Muna bukalar 57'den ketip durur. Kança baş kemek 11 baş ket. 11 baş. 57.000'den ketip dururlar. Жақсы. Jalan kunacınlar oşada 53.000'den ketip durur. Semiz. Жақсы. Siz kançadan so'rab atasiz? Bıçaktorga. Ya. 48'den. 48'den 4 baş eken ha? Bıçaktor 48'den. Assalamu alaikum. Kança bayka bul? 65. Ular ne jegen bul öz? Semiz eken. 65.000 semiz buka. Bayka kançadan so'rab atasiz bulardı? 70.000'den. Nege? 5 baş. Bular kançadan eken hem bu? Simental 110.000 so'm bu. Qancha süt var dedi? Ekinci tut 18 110.000 aldınız ha? Жақсы. Bazar alamı deyin kanal. Kança so'rab atasiz bu? 53'e aldınız mı? Jaş oşaydı bu. 53.000'ga alınıp turuş bunu. Bu çok. Karаңыздар mı? Жақсы. Bayka kança bular? Kançadan? Ne dostum var? 57'den yazılır. 57'den so'rab atasizlar. Kança bir yaşlıkları var? 100 yaştan ötken de var aslında. Ha, жақсы. 100 yaştan ötken de var. Bu ne degan paroda mı? Sol Gerefort Simental bu. Gerefort'a. 57'den kuru koy. Kança oldu bayka bu? 50.000. Жақсы. Kançadan bayka bular? 55'ten. Bu çok vardı. Karаңыздар. Olar kimdiki eken? Sizdiki? 55.000'den. Semizler varken arasında. Kançadan so'rab atasiz bular? Yok o değil yaştan sonra adam.
55 bin so'm. Qarangizlar bu çok. Bularcha cho'nglar. Ayakasizga. Az yaxshi. Bu kimniki bu? Qancha so'ratasiz? Simentalga. Ak kimniki? Görüngen hem gitti. Yaşamaz ki. 100 bin so'm. Ne degan paroda ekan? To'qolib. Qancha yaş bu? 1 yaş 2 ay. Qancha oldu aka bu? 53 bin. Qarangizlar. Mashina. Uruqa, buqa. Bu ne degan paroda bilmadim dediniz? Angus. Yaxshi, aytchay. Eğileri yok buqalarning. O kimniki ekan buqa? Bizdeki meni. Qanchadan aka bu? 90'dan berip aytam. Bermay aytam. O. 92'den al dedim, manekte tursat oldular. 92 bin so'mdan bermay aytasiz. 92. 90'dan bermay aytasiz, 92'den beraysa O. 3 baş be. Bunun 91'ge berem. 90'a surat at, takil degen. Evet, yaxshi. Özünle Özünle 90'a surat. özünle parodalar da var ha. Ne? Yaxşı. Yaxshi. Qoy. Telefon numarayı aytыңыз. Boşka gerek bir mega. Bo'laveradi. İşlegenlerin. 0557 0557 26 08 78 Azamat da qoy. Ha, yaxshi. Soquluqda Azamat degen hakeme. Soquluqda turadi aka. Buqalar. Mına so'raganlar bo'lsa, mana bunday buqalar chiqib turadi, reysini topayıq. Qarangizlar. Paroda. Bunaki moshniy uruqa. Qarangizlar. Baka kimniki bu? 150 bin so'm deb aytadi deydi. Esi yo'q, topmay adam. Bunaki uruqa. So'rovlar bo'yicha qarangizlar. Qadyak. Qarangizlar. Qap-qora buqa. Et vaşı esi yo'q. Tak, bunday. Vayga qancha bu? 90 bin. 90 bin so'm. Kim var deydi? Bonusçu. Yok aka. Bonusçu. 80 bin aldı. 80. Qarangizlar buna. Görüyoruz ha. Ha, satıldı. Qanchadan ketdi shular? 69 binden satıldı. 69 mingdan. 1,5 yoshliklar o'sha-da. Dag'i bormi bunday? Dag'i bormi satila turgan uyda? Ha, satıldı. So'raganlar borda uruqa debchi. Shular jaraydi da bu. 69dan ketib turibdi do'stlar, qarangizlar. Soquluq mal bozorindamiz. Semiz buqalar neyse yo'q. Neyse yo'q. Mana ki buqaning buqalari bu yoqda ekan. Neyse yo'q. So'raganga. Qarangizlar. 3 buqa 400 ming so'm. 3. Tak, uruqa so'ragan aykeler mana buqani hisobtab aytыңыз, telefon nomeringizni aytыңыз. 705 15 88 40. 705 15 88 40 ушул номерге чалсаңыздар болотму? Buqalar бар экен да, булардан башка ушундай жакшы buqalar uruqa. Так, semiz qonajim buqa мына чоңдору бар экен бакта. Чоң buqalar esi yo'q so'raganga. Qarangizlar. Endi bu jaqat buqani ayaqlaymiz, qarangizlar. Aka, qancha oldi aka bu? 80 so'radi. Qancha yosh bular? 100 yosh. 100 yosh cho'ng buqa 80 ming so'm.
Жемдей турган экен да муну. Караңыздар. Жемге байлай турган экен. Канча болду бул? Канчага кетти? 36 aldım. 36 000 сом бычок. Байке канча сурап атасызбы? Я. 70 000 сом. Жакшы. 200 000 сом. Сокок базарда эң чоң букалардын бири экен. Караңыздар. Бул канча жаш болду байке бул? 2 жаш 10 ай. Достор, ушул менен букалар. Негизи бүттү видеону. Видео жакса лайк, суроолор болсо комментарийде калтырсаңыздар болот. Каналга катталганды унутпаңыздар.